Котугу Сахалым Многоборье Федерациятын председателин Федор Николаев Берихигер Котугу Многоборьяга бирдилен бастырихин республикатағы күрәк бүлі коратыгар болан аста. Икі күннәқтың ағыннақ керсиге барта 10 солустан 96 спортсмен бастырихин илин келін түхістәм салғы келер сюжетка. Өбігі сағаттан үйескен тәнейен кәлбет түрі тоннюлары сайыннаран чөліліғі тарғатар сығыллақ сымса кықтағы чакка Котугу Многоборье күрәғын тәрейен ұйты бүліге үгеске көбілуйды. Bu kurakta evet bir tuvadiyen bu master normatın tolor doktoruna öler kaktanlar. Onun kurakta ötesi tütkaya östü kördürüler topsan hiyakneden bir gahanlar. Ал курдук бу көрүңнеринен пет колледж студионнары анан жарыктан аллар. Онон Россияга да, республикага да үгүз чемпиондар үйнен таксыбыттара. Онтон бу көрөккө бөлүтөгө пет колледж 2 курсын студиона Роза Николаева Муңутур кыйлагынан болла. Күрәктәһәчләр күстәхтәр. Белетән көрбүдүм мастердер. Onu kenara kereta hatadım. Kereta bulvata. Şu rahanet tekenaran bastan. Dolguyu var ete. Tonu dolguyunu tuvaras putum. Tonu bastık absolutne çempiyon buldu. Respublika. Bu устук оларын интерехине көрін күстәк жарғы әрейер. Онуға спортсмен бары түттен дегиттер боллағына сетихилер да келелілер. Тәйерденлерге Октябрь Герасимов бастыян бастата. Okurdakini bu kendiki üç sılga kimyada indim beralik. Ona lider kurdu eder. Onda tekis mesleğe eder ol. Meğan alastan Yakovlev'den ol taksan ikis prizör bolla. Üç mesleğe bir götten bu bülüler indiker elbet. Biya kötüyet bir kanska ola bülüter bir kolostudiyana Stepan Vasilyev bastata. Üç bolla okurdakini bugün bir soğutak ki Сахалин Республикатын мастерын норматын толырды. Эти курду көрәк түмігінен кыйылақтарға анал мәдәлілер өйдөбүнік бәліқтер туттарылыннылар. Онна үгіз оғылар мастердарын толырдылар. Анна Васильева, Николай Солдатов, Иннокентий Колесов, Леонид Менкәріп, Саха телевидениета, Бүлілуға.